nenye lehamba la etikwemali lengimongwele, but there is another part of me lengifisa kuyikhulula la kulobumnyama. Uthi ke nakafika lana uthi akube khona kukhanya. Manje ke bengidibuda Jobe emlalele ekhaya kwekuthi ngifunze na verse number 14. Yes. Kuthi uNkulunkulu wendani ku verse number 3 ngoba na ufika ku verse number 14 kuthiwa uNkulunkulu wathi akube khona tibani emkhathini wesibhakabhaka. Le tibane namanje tikhona wachubeka wanika lesikhulu ukuthi sehlukana sikhanyise emini sibuse imini wanika lesincane esibani wathi asibuse busuku. Manje ke udeclareisha kukhanya la ku verse number 14 le tibane namanje siyasibona tiyaphatheka. Manje ngidibuda ukuthi wendani uNkulunkulu wa Genesis 1 verse number 3 ngoba atikho tibane lapho alikho langa ayikho inyeti, but uthi uNkulunkulu akube khona kukhanya la ebumnyameni and libese leli verse kwaba khona kukhanya. Ngegama kaJesu. Manje ke ngisadibuda sengifunza incwadi Jobe nawe iqala incwadi yaJohn la ekuqaleni kwayo. John chapter 1 kuthiwa ekuqaleni abe khona Livi abe uNkulunkulu. Manje ke nawehla naleli verse kuthiwa kude lokwadalwa lokungadalwanga ngani. Bese ngithanza verse number 4 athi ke verse number 4 wa Genesis wa John chapter 1 athi lo verse number 4 lo yena loyo abe umthombo wekuphila. Bese kuthiwa lokho kuphila kwaba kukhanya kwebantu bonke. Hawu ngubani ngalo Genesis 1 verse number 3 lo abe khona ekuqaleni lo muntu kani la kuJohn uthi John lo lebeka khona ekuqaleni kuthiwa abe ngumthombo wekuphila. Hayi kuphila nje kodwa kuthiwa lokho kuphila kwaba kukhanya kwebantu. In other words na athi uNkulunkulu akube khona kukhanya abe release nawu lakhuluma ngaye John lathi ekuqaleni abe khona kungakadalwa lutho umhlaba ungakabikho abe khona wasuyakhuluma uNkulunkulu release ku verse number 3 wathi akube khona kwaba khona kukhanya. Hayi kukhanya nje kuthiwa kwakukuphila lokukhanya kwaba kuthiwa kwakumthombo wekuphila. Bese kuthiwa lokho kuphila kwaba kukhanya kwebantu. Verse number 5 athi lokukhanya kukhanya ebumnyameni. Athi bumnyama abukaka kwemukele. Yathi namhle kuseni sitomemedele bumnyameni. Sitomemedela kukhanya kwakhe la ebumnyameni. Kumnyama yevidi khona sivuke kuseni sihanjelwe ihlobo kunengi lokukhulunywa ngososaba nekuvula social media. Now siyavula bam umuntu lomatiko but noma kumnyama khona lesitomemedele kuseni lokhanyise bumnyameni lobeka khona kungakabikho lutho umhlaba ungakasekelwa wadala konke kwase uletha kukhanya la ebumnyameni. Stop memedela yena. Noma kumnyama kangakanani kodwa ukhona lonemandla kuletha kukhanya. Lokukhanya lokwakusikwe tibana kusikwe la kunebukhanya lokudzala kunalokho elanga lesikubona lokwa declareishwa uNkulunkulu kuGenesis 1 verse number 3 wathi akube khona kwaba khona. Lokukhanya lokuloku kuphila kukuphila kubantu bonke. Lokukhanya lokho noma bumnyama khona ukuthi lokukhanya bumnyama bukakwenze kodwa namhla sitokumemedela ngegama lika Jesu Kristu noma ngikuphi sitokumemedela kulogulako sitokumemedela kumnyama lokugula kukubambe ngendlela yokuthi awubone embili uyeva ukuthi anything can happen but still declareisha kukhanya kwezulu namhlanje kuseni ngegama lika Jesu sitomemedela kukhanya kwakhe. Jesus. Now nasoya ku John 8 verse number 12 Jesu mina ngikukhanya kwelive. Lele sitomemedela yena lokukhanya kwelive. Yemlaleli ukhona umuntu kani lo muntu ukukhanya kwelive nguJesu igama lakhe. Buta umpostoli Paul. Uyabona umpostoli Paul wahlangana naye ku Acts chapter 9. Now ufunza verse number 3 kuthi kuthiwa kwaba nekukhanya lokukhulu.
lapha esibhakabhakeni umpostoli Paul asenake lokukhanya lokwabaneka kuthiwa washayeka phasi umpostoli Paul, but kulokukhanya nekushayeka phasi bese leli verse lichubeka lithi libe seseliveta ingcenye lengimangalisako la kulokukhanya la kulobumnyama kuthi sekukhuluma livi la ekhathi kulokukhanya. Lithini lelivi yePaul? Lelivi lelavela lapho lithi Paul, lithi Sawula, yeSawula umhluphela. Ngiva umpostoli Paul uthi ungubani ke wena Nkosi? Why Paul uthi ungubani wena Nkosi? Kunemu lana kuvele ekhaya. Verse number 3 ukhuluma ekhaya. But ungubani ke lo wafe uthi umpostoli ungubani ke wena Nkosi? Kanti yini lokukhanya la khuluma ngako Genesis 1 verse number 3? Inkosi. Sitomemedela lokho kukhanya madoda yemaswati kunekukhanya awu Jesu sitomemedela kukhanya ukhona lokhanyise kumnyameni. Uthi umpostoli Paul ungubani ke wena Nkosi? Umpostoli Paul lento ngifisa ukuyikhuluma ekuseni ngoba kukhona umle ngikhuluma naye. Yes. You see umpostoli Paul nakahlangana nalokhaya kwakumnyama hayi event but enhlitweni. Lo muntu abefundzile aphethe ama degrees, not I degree, aphethe ama degrees but kumnyama enhlitweni. Hayi wasuhlangana nekukhanya. Lokhanya uphethe incwadi umpostoli Paul unemagunya uyafuna udingele emakholwa because kumnyama enhlitweni. Ngoba kuyendeka kube mnyama ufundzile, kuyendeka kube mnyama uphethe ama degrees but sitomemedele ekuseni ngegama lika Jesu. Noma ngabe uwaphethe lawo ma degrees akusilicala kufunza akusingubi nami ngihlola-hlolile eklasini but kuyendeka kube mnyama enhlitweni nomuntu afunzile but sitomemedele besikulamalanga Jobe malanga lamabi lawo malanga lawa maswati ayathi nasekutawusa kuba mnyama kakhulu. Kuyevakala nanoma ngibana ngafakaza ngisho umntwana abantwana abahlede ekhaya abathi nekuthi bayayanini equlu ngoba kumnyama kanti sekutawusa. Manje nginekwesaba lokuthi njengoba sekutawusa uqhubekelana uhlale kumnyameni ubalekele kukhanya kanti naku kuyevakala kumnyama kakhulu and sekutawusa. Anything can happen anytime. Something is about to happen. Namhlanje kungako asifuqa uJesu sigcwele lapha estudio sitomemedela ukuthi angakabonakali kungakasi simemedele kukhanya empilweni yakhe. Apostle Paul abedvungulude bomnyameni afunzile awati umthetho wamkhanyise. You see but education enlightenment yamkhanyisela ingqondo wathi imithetho but kwaqhubeka kwaba mnyama enhlitweni but sitowetfula nangilo nemandla ekukhanyisa enhlitweni. Kathi ukuthatha phasi ikholwa kathi uhamba kancane sitomemedela kukhanya kwaze kwathi angihlabela ingoma Jobe ngithi usikhanyisele ngeqiniso lawo. Yake kuseni ngiva kukhanya uyakhanyisa ukhona lo nemandla ekukhanyisa ukhanyisa kulobumnyama benhlitiyo. Ukhona lemkhuluma naye sewukhulile lijaha una 21 years ugudvute ebumnyameni uyakufuna kukhanya uyalifuna iqiniso but bekusolo kubanjiwe sitomemedela ekuseni so declareisha kukhanya kuyakhanya kuyasa nasekukhanyile indvodza iyashintsha. Apostle Paul abesendleleni abheke eDamascus but wahlangana nalokhanya kwehla bayawukhanyisa enhlitiyo. Ngimvasa bhala abhalela lebandla laseFilipi ku chapter 1 uthi nginelethemba kwakuthi lona lokuqala lomsebenzi. Namhle kuseni sifuna kutoshintsha ngoba ukhona lo lokuqala umsebenzi manje kufuna sideclareishe kukhanya la empilweni yakho uthathe nakukhanya ngitowuguquka tinfu ushintshe language. Ngimve ku chapter 2 verse number 5 athi awubekini lo mqondo ukuthatha umqondo waKristu ukhanyile kwakhanya enhlitweni kwagwabuka umqondo waKristu ngabona wekuthi lokufunza kwami lengikuphethe kulide lelide uyabona makungakafiki kukhanya kwakhe. Hey Nkosi yawuqhubeka ugudvude ebumnyameni
nakafika chapter 3 abhalela ibandla laseFilipi ku verse number 7 ukhuluma athi konke okwakuyinzuzo ngakushaya lipo abese ke nakafika ku verse number 10 athi lengikufuna ukube ngimati yena. Why Apostle Paul bekumnyama sekuyakhanya kathi ufuna tindvu utfungatha tindvu kathi usola inkinga yakho ukhala kakhulu usola kakhulu nakukhanya wezulu stomemetela kukhanya kwakhe ukhona lokhanyisa ebumnyameni ukhona lokhanyisa inhlitiyo ukhona lo letha lokungekho kube khona Jesus kuyakhanya kusekhaya lika Jesu stowed full yena lo nemandla ekukhanyisa. Now ku Acts chapter 12 yes Lord verse number 7 yes wakhanza Peter aboshiwe lana kuleli jele laboshwe kulo kuthiwa kwakumnyama yes bathi ngiyamthanza nake fika yena ngoba kuthiwa the angel of the Lord appeared. When he appeared kuthiwa kwakhala light was inside yathi ekuseni sitothandazela kuvela kwakhaya athi nakavela alethe ekhaya kuthiwa kwakumnyama la ijele laboshwe khona wamthinta ehlombe but ngithanza nakulokwendeka kule tinketane azange athinze tinketane but kwasinakufika ekhaya kwathilika tinketane nginemthandazo makwami anginenzaba uboshwe esikhathi lesingakanani anginenzaba uboshwe kodwa sitommemekela khanya kuyakha nakufika lokukhanya kudzilita tinketane nakufika lokukhanya ukukhokha la kuthiwa kwathinta ngesandla yathi ngiva kuthinta kwakhe nakufika lokukhanya kathi uhleti kulobumnyama ugududa lo munye umuntu walona kwase sekuthi unesinyama but ntomemedela kukhanya kwakhe siniwe livi nje lekukhanya ekuseni the Lord of light uyakhanyisa ukhanyisa kumuntu omusha uyakhanyisa uyakhanyisa yathi sowulahlekelwe lithemba kathi ukhala awutati ukuthi yini iminyaka iyakuhambela because kuthiwa kumnyama la enhlitweni but sitommemedela kukhanya sitawuthandaza nemntosi nje awukhanyise awusikhanyisele Jesu. Ngiva Isaiah chapter 6 lathi vuka ukhanye yathi kufike kukhanye ekuseni ngesikhathi seCovid la khona singakhona kuye emasofeni singakhona kwendala but kunekhanya sitommemedela kona ekuseni ngegama lika Jesu. Kwehlele emakhaya nguva kwehlele emadladleni kwehlele etitandini kwehlele emiqashweni kukhanya kwezulu. Uyakhanyisa uJesu uyakhanyisa ukhanyisela abantu abasha ukhanyisela nabantwana labangadi labangadi ukuthi kufunda but uyakhanyisa ukhona lo nemandla ekukhanyisa ukhanyisa kuleli khaya la kuthiwa kude lo uyawuke enze but uyakhanyisa uthi ke uNkulunkulu la Genesis 1:3 akube khona uyathi kuseni asiketeli lokunene akube khona sidothi nje let there be light emakhaya emadolobheni etitandini nemiqashweni sidothi let there be eSouth Africa la kufinyela khona inkumbi noma kuphi sithi let there be light sto declare ishakhanya kwezulu kuleti khathi temadima kuleti khathi tekukhala kuleti khathi la khona singathatha ini sihanjelwa tlo but stommemeke kukhanya kwezulu uyakhanyisa ekuseni the light of God uthi la Isaiah kuphumele kwakho yathi ngibona kuphuma kunento le kushuka ekuseni kulobumnyama kushuka kukhanya kwezulu kushukela kulomama kushukela kulomuntu omusha kushukela kulobabe kushukela kunoma ngibani noma yini kushukela kuleli business lokukhanya kwezulu akunenzaba kuyavalwa kwendekani but ngiva kukhanya kwezulu kushukela eti kwebusiness ngiva kukhanya kwezulu kunangilogulako kuyahushuka kukhanya akube khona let there be light stommemede sinikwe nje lo let there be light ngegama lika Jesu singakhuleki ba pastor Isaac Ngonya mina ekhaya babe ticket umfundisi Ngonya is very dynamic ufunza leli verse lika 3 kanzi liqhamuka ku verse number 2 ngoba ngeke kubitwe kukhanya kanzi kude kumnyama inkinga ya verse number 2 kulobumnyama hamba nemandi namuhla
uqale mandi kangwane. Yeah. It is cyclone. Yeah. Into ngadala ngiLouis ngathi ngabe ngile. Cyclone Louis. Yeah. Nemandi. Sihusho. Kuthiwa biye eMadagascar. Yeah. Akudla bubotswana eMozambique. Namhla kuthiwa ashayivele eMaswati nangakusasa. Uyabona ukuthi nobumnyama hamba nemvula yemandi. So sifunza lo verse number 3 nje siqondzane nebumnyama ba cyclone Louis kanye nebumnyama be COVID-19. Yeah. Umnyama nakangwane live lemandla is a word of power. Live lithi yabona tike kunemakhala amanyenti kuthi uhulumende sekude kufukama but nyawa adini namaswati noma kungafukanywa ikhona indlu lekhethiwe lata kuthiwa noma sesithunzi sakhe nje kanti kude kufukama le ndlu le yesithunzi sakhe ukhanza kunalinye emabili emakhandlela khanyisiwe asimedele ukuthi kukhona kukhanya lokwefika ngetulo lekhandlela ikhandlela lesifike wayekhona verse number 3 akukhanya so stothi ke akube khona ngoba kufa kuba mnyama sekufika yashona emini ngoba nakufe nje emadokotela inhloko elikhaya uyabona kufe umkhulu inhloko elikhaya umuntu omkhulu wamnyama ukuthi ukhwishi babu wami my dad, you know, my spiritual father, ngoba kufresh isonke nifana ukugo but nale live lithi noma kufiwa kangaka kukhanya akwati kufa. This light has no potential to die. Manje ke uthe ku 2 Corinthians 4 mabuya labo ufundza khona sathi usika 4 ku 2 Corinthians 4 na verse number 4 khona uthi uNkulunkulu wale live uSathane umpungutsekisile tingqondo tebantu uthi kunede kwasa kukhanya ivangeli bese uthe besinde kasikisi nangu lo wathi awulufunze phawuphela verse number 6 manje verse number 4 nana verse number number 4 verse number 4 ngobe kubo labangakakholwa ngoNkulunkulu walomhlaba labangakholwa uNkulunkulu walomhlaba umbuthekise tingqondo tabo kungede kwazi kuze kungasi kubo ukukhanya kwelivangeli lenkhadimulo yaKristu. Verse number 6 ngobe yena lo uNkulunkulu lo wathi akuvele kukhanya ebumnyameni nguye futhi lokhanyise etinhlitiyweni tethu kuze sikwati kubona inkhadimulo. Ngithi ngisho kufiwe eMaswatini asikwati kuyibona inkhadimulo kaNkulunkulu khona lapha esithunjini noma sekude kufukama sekude ngisho kuhlolana ukuthi sekubuhlungu these days awukhona umuntu ukumhlola makagula ngoba ndawuthathelana yabona awukhoni nekumikisa ini ngoba ndawuthathelana akusakhona kufukama ke manje sakhona ukuthi limesi live lemthandazo khona ekhaya nje sesibazalwane ngoba akusakhona kali ngoba lesimo sibi but noma kunjalo kunelive lekhanya kona kukhanya ngeke kube polluted nine ningaba polluted nangako wakho ukuthosana futhi ungakhali ukuthi uzonaka vyosi umphatha kaye nagulako vele ngeke ngizama ngoba lesimo sibetha singedekaya thosana but noma ngeke ngiye nali live lekukhanya khona lokhanyisa oh Jesus le live lingena etindlini la kukhanya lilambula likhandlela khona lifike likhanyise ehlithwe akakhanyise uNkulunkulu emakhaya akakhanyise uNkulunkulu loboshiwe akakhanyise uNkulunkulu lo ngesimo ngoba uthi ngizothi base-Efesu 5 verse number 8 wathi kuqala nalibumnyama kodwa nyalo senikukhanya athi manje hambani njengebantwana bekukhanya eMaswatini nali live lekukhanya may there be light lesimo lokisho hlitweni yakho bantu abakho family yakini nisehledi bantu abasha ningathi ukuthi ngabe sidawufunza sikhule sibe yini wafunzele but there's light of God uyakhanyisa Jesu kuze mawuqisha imphefumulo khanya uyakhanya ngayo lo mnyithi ke bathu wathi sekafa lapha esibhedlela sekafa wathi lo mngathi le wayibona indlela wathona ngangiyibone kumnyama wathona sathi noma ngiyibonako angiyathi ukuthi angiyibone kodwa na live lekhanya asikhuleke enti cake sense ngaphumi nemuntu lothi siba nakangikhanyisa ithi ngoma usikhanyisa usikhanyisa ne aqhubeka thike yini nkosana Jesu
hayi